sahabat. Tiga 30 mobil jajab seserahan. Nah, ini si teteh ini masih saudaranya teh. Tetanggina. Oh, tetanggi. Nah, doana kanggo panganten. Doana kangge Mang Adi sing jantan keluarga anu sakinah mawadah marawah. Mah antil jannah. Amin. Ke sareng teteh saha ieu teh? Teh Wati. Teteh Wati di Kampung Cilegok ya. Iya, terima kasih teh. Ya. Pernikahan gebiar ini di Cibugal nih, kembali viral sahabat nih. Bawa domba sahabat tuh. Pak ya teh kanggo jajab. Udah di dia. Jadi leungit kumaha? Oh. Oh, ada opa. Hah? Ulah di bawah ulah. Ini nih khasnya di Cibugal ini selalu bawa domba. Pak, ya teh kanggo jajab seserahan Pak itu. Ya teh kanggo ke kampung mana? Pagelaran. Pagelaran ya. Bes panjang. Bes panjang. Bes panjang. Ini tuh, aduh. Emang ciri khasnya kalau di Cibugal mah begini ya Pak ya? Segala di bawah ini sampai domba. Ombak, tek-tek mengek tuh. Itu apa itu? Ada tumpeng juga. Tumpah. Belum ditumpahkan ini. Oh, Tumpang lagi ya mau. kakak juga nih sahabat. Lah. Tumpeng ciri khas di kampung ya. Para rumah tangga di bangker itu. Mohon di atas tuh domba ini nih selalu ada pernikahan adat Sunda di kampung. Oh, pengantinnya sudah. Pak kinten-kinten sabara mobil ya teh dijajab teh. Seueur pisannya. Langsung itu 50 lah. Alah, gebiar ya matanya pernikahan viral pokoknya mah di Cibugal gitu ya, Pak. Viral nah sanaya mah Agustusan. Agustusan. Ya sareng Bapak saha ieu teh? Ya, Pak Haji Ius itu. Bapak Ius. Oke, saya izin meliput ya, Pak ya. Mangga. Oh iya, Pak Ustad. Pak, terus badai berangkat nih katanya Pak ya. Sangkedap deui ieu sareng Bapak saha? Bapak Ade saya pengubar. Bapak Ustad Ade itu pokoknya pernikahan viral ya mah Pak gebiar ya. Kalau di Canak itu ciri khas di kampung mah. Oh, bungsu. Berarti aya kanjut kunang atuh Pak. Wah, keren. Alah 10. Mantap Pak. Oke Pak, abdi izin ngaliput acara pernikahan anak. Hatur nuhun Pak. Lanjut ya tuh sudah berangkat sahabat.
Ini pernikahan di kampung seperti ini sahabat, tinggal nyediain rumahnya saja. Ada teteh-teteh cantik ini, aduh. Ini masih saudara-saudaranya. Oke. Saudara juga. Plus tetangga. Oke. Ya, ucapannya dulu atuh teteh. Ucapannya dulu. Ucapannya dulu. Wedding Om Ading, semoga bahagia. Iya. Selalu kakek nenek. Sama teteh siapa ini teh? Teteh siapa ya? Siapa ya? Teteh Cica. Teteh Cica, iya dari Cibugal ya. Nah ini nih satu lagi, teteh siapa? Saudara-saudaranya ya, saudara-saudara Ading tuh. Oh, biar pernikahan di kampung Cibugal ya. Ini sebentar lagi diturunin nih kursi nih.
besi kulkas. Iya. Ah, iya doma nata piringan. Iya ya doma. Oh, doma ta. Iya nu unikna ye, opak. Alah, sate bakakak satenya. Aduh. Domana sorot Nah, nya tuh domana kayak sina dituntun. Sina dituntun. Sugan teh bae dituntun ku panganten sante domana teh. Tuh. Ah, dituntun. Mantep ya. Tuh, itu tuh sahabat TV. Nah, TV elektronik semua. Kompor ya, dispenser. Ini perabotan rumah. Ini mah tinggal nyediain rumahnya aja ya Pak ya, perabotan semua udah komplit ya. Ini mah pernikahan serasa pindahan rumah. Segala aya. Kulkas, TV. Mantap. Gebiar ini pernikahan gebiar. Aduh, eta tah. Tumpeng ya unik. Alah. Si bapak ya nonton doma. Tuh. Doma ya nonton doma. Alah kemana ke? Lihat. Udah dong mama. Unik ini pernikahan membawa doma di kampung Cibugal. Makan dulu. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita acara akad nikah dulu sahabat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Udin Saifuddin. Ya Udin Saifuddin. Nikahkeun kaula. Nikahkeun kaula. Ka anjeun. Ka anjeun. Ka anak teges kaula. Ka anak teges kaula. Anu namina. Anu namina. Kokom Komalasari. Kokom Komalasari. Kalayan nganggo mas kawin. Kalayan nganggo mas kawin. Kumas. 10 gram. Dibayar. On. Tarima bintika kaji kokom Komalasari binti Ateng kalayan nganggo mas kawin 10 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Sah Allahumma sahabat sholli dah ala darah Sunda. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'ama yukafi wasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma aslihna wa aslih ahlina wa dararina wa jami'al muslimin. Allahumma aslihna wa aslih ahlina wa dararina wa jami'al muslimin. Allahumma aslihna wa aslih ahlina wa dararina wa jami'al muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah. Prasmanannya ya. Sabtu dikit dulu, batur. Tinggal ngaponnya. Itu kedah isin-isin ibu mana? Oh, dilajang we dilajang. Kamu di saung mana itu? Iya tuh. Ini wadahnya. Ya. Cok. Oh, ngewarek ibu. Oh, neng laparnya tehnya. Ucapan heula atuh kanggo panganten. Saya istri jadi kupang mangga katanya. Jadi pengangkat ya. Mangga. Oh, free. Empat membiarkan bulan atau lebih dan karena kegiatan saya Ngantri prasmanan. kita juga agama